I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi lik na mom kanalu. Ljudi, moj lik metar ljudi, danas ćemo da igramo BS Rhyme City. Znači, kao što vidite, BS Rhyme City simulator se zove igrica, možete ispred na Play Store-u. Ono ovako izgleda, ono loading, da se opuštava. Ovo je sve snima. Ovdje smo ja i moj cigali, vidite sad. Imam uzi, palicu i mogu da bijem ovo debelo. Vidite, provalite ovo. Samo što otvorim vrata, ja stisnem ASO neće. Idemo sada do policijske stanice. Sad ću vam pokazati nešto. Ajde sada špakiramo. I samo zatvara vrata. Samo se vrata zatvaraju. Uđemo u ovo, hvala. Instalirate, idete na ovamo i idete ovako pravo, samo pravo. Mislim, idete ovako, vidite ne ajde, da vam pokažem nešto, idete ovamo. Znači, ja sam to juče otak, znači, mnogo je dobro, ali vidjet ćete, ja sam mnogo izradio. Ja sam sviđa po intro, obavezno ostavite like, znači, volim nije intro, ali pokušajte na prepolje. Došli do i vidite ovaj put da je ovaj tasi, redite tu. Idete i ja sam bukvalno vidio ovaj brod, sve mislim. Nisam znao šta je, kad sam prišao malo bliže, video sam ovo robota. To su bukvalno Transformersi, evo, nije me, evo počne da mi puca laserom. Sad će početi da me juri, a beži. Ima ih troje, počnu da vas jure, sad ću da bežu ovamo, sad da mi dalje juri. Ovdje imamo, šta ovdje imamo? Vidim na mapi da nije za mene, uzet ćemo ovo, ali neće da mi se sačuva Butterfly. Ćao, lepo mi rastužem. Znači nije teška igrica, ovo skretanje može reći. Sam vas malo nervira, ali ja se navijam. Evo sad ja bežim odavde. Beži. Znači vidite, ali pojuri neki. Evo se zaleti pored mene. Uš sam da ubijem i ovdje na plažu me ubio bukvalno. Evo sam se zaletim ovako. Pa se sad ubijem ovo čoveka. Puuu. Lili, ja sam bacio u vodu i nije mrtav. Sad ću jednu stane i evo, ova ima pušku. Ubio sam, a? Idemo po metkove i pare. Ja, on nije za uzi. Ovo je opet Vice City, te su dobro da se zove Miami PD. Miami je rad u Vice City-u, Vice City-u, pa zato ima dosta dobrih auta ovdje, lepih, brzih, da ima ih lupih. Auto su ova dva, ovaj taksi, ono dobar. Vidimo, policija su dobro, evo idemo ovdje na parking. Da ću sam malo da vam pokažem da se zezam, ovo možemo i raditi neke emisije u sljedećoj epizodi, ako mi državite. Preskoču kola. Evo ovako, na primjer. Ne bre, šta je bilo? I vidite sad. Te otvorio vrata, ja mogu da redestim. To je ovako nerealno, ali je i dobro. Pošto kad te juri ne, ti sam otvoriš vrata i beži. E sad. Došao sam do ovde i ne zaobiđemo ga. Idemo ovdje u ovaj tunel. Šta je bilo? I sad trebali smo
zađemo u jedan most. Ovdje ima jedna misija, ali nećemo sad da evo, idemo na ovaj most ovamo. Evo i ova dobra, ova bela. Ovdje je bolnica. Ovdje su neki motoriume. Sad, idemo na ovaj most. Uključujemo se na most i idemo. Brate, sam ja car. Aplauz za mene. Kad se zajurim tu abre, sletim. Pa šta će kad se profesionalca? Nema bolje. Ajde bre, lakše malo. Ne znam šta mi je sad, ja bolje vozim, ono. Sad ovo te, bi se to rekao, hajpovan. Pa jeste sad, on se ušao vojnu bazu. Evo vidi se na mapi tamo šlem, bomba, crveni ovi tačnice, to su likovi, opa ne znam. Sad ću vidjeti, ali napadne horda njihova. Sad je ovaj most da se vrati, sad ću oduzem, da zaustavimo ovaj ljubčast kola. Da provozam njih malo. Onda crveno lišo nešto, ali ova. Ima i ova, a ljubičasta samo su bela. U ovaj lik ima pištolj, fotu. Evo, tu je sada vojna baza, idemo u vojnu bazu. Ovako ću ja to leti sad. Vidite, ja se srušim i odmah se vratim ako treba. Ajde, vrati se. Vidite sad na brzinu, sad ću prestigne motor. Opa, ne. Vidite sada. Obrzo stavite like, subscribe se, zapravite me Instagramu, imate ovo svoj Instagram. Dva Instagrama, znači, volite me groba. I ja, ništa se ne da. Ajde sad da dobijemo, mislim da nema metove, ili možda imam. Imam metove, ja mislim, da 50, ajmo ovo. Daj, gdje beš, a? Sad ću dođi PD. Evo, imam 2 zvezdice, 2,5 zvezdice, sad ću dođi PD, malo će se doći, ja samo pum. A sad se zapucam lepo. Opa, ali sam ja pro. Opa, sad, ali mi je tu, evo. Mesta sam ubio, neću pare. Imam samo $4.000. Evo ovdje gdje smo ubili ove dvoje. Promašteno. Ajde ljudi, to je bilo to što se tiče ovog video, ostavite like, share, link svojim prijateljima i subscribe-te na Allah, a već se vidimo sljedeći